لك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna hitukbar na to, patuhan na to Rabbul Alamin, insalaggo-laggo, iban sa taud-taud, pagsyarang syukur kaniya. Sin masi, yari pakita niyo, yanugaraan niya kusog iban kaya. Saruta, harum ini, paglamit-lamitan na to, atawakan pagsawsawhan na to, amuin daing hamanga, usaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikan piagbulan sangkato sin agamah inamuin in tiap-tiap syulagan ding kato taniyo in suway kita niyo mag-charge sin iman na to. Jarinya mga barhummat jamaah kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inagama na to sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagama na to cukup wala kita niyo iyawam. Inagama na to sampurna wala kita niyo bininan bisan hang sulag uno-uno. Inagama na to matarang aun siya hukuman iban aun siya kasyara-syaraan biyantang sinagama. Walaupun insara sinagama sinallahu subhanahu wa ta'ala, muna-muna mamuasi ako simparkala hukuman. In hukuman sinallahu ta'ala asal aun na biya waktul kato. In padduman sinagama ubos na biya sa wakato sin kaulamaan. Harihay ni harum ini diskasun na to sawab mataud patuod bangsa na to iban kataw tayo manguran na to Muslim. Naligap pa sin parkala hukuman ini. Muna-muna mamuas ako inukuman ini wayroon lamud ko. Bangaon kabtangan iban hikabis saraku di mag-atap iban sin kabayaan na to. Di magkugdan iban sin awal napso na to, mamuas ako in iniway lamud ko hukuman saras na Allah ta'ala. Inagama Islam, biyasin sambat, inagama Islam cukup. Wayroon pulang, wayroon lawi. Sa inparkala hukuman ini, piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niyo ummat, imagganta tumayma. Bang upamahan nagkaon, biutang nakating pagkaon kita rakuman ni magsungit. Biatin hukuman sintohan. Kita rakuman. Bang pagbasahon Muslim, mataud im Muslim. Mataud. Ayaw pa hindi maggulal Muslim, inasal siya Muslim. Walaupun bisan imbukon Muslim, aw masul maggulal sila Muslim. Sa imbar iman, tiyo-tiyo da. Tiyo-tiyo da impagyanon bar iman. Sabang Muslim, mataod. Sawang bar iman, maitong. Sawab maita, impagbasahon bar iman, mahunit. May tarimahunit sawat imbar iman way di siya mag-agad sin awal napso niya.
sa impag-agaron niya bang uno impiaratong sin Allahu Ta'ala iwan piya sampai sin Rasul amat timbar iman kapi niyo imbar iman bukun nafsunin agaron niya sain agaron niya bang uno impia turun sin Allahu Ta'ala deng ha Quran biyaita iwan deng ha sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amat timbar iman. So jari na mga palungan ko hapag iman. Harum ini taki-takihon na to. Pagsawsawhan na to, inparkala, hukuman sintuhan na to Rabbul Alamin. Hati ko yan nakita niyo, uno entitle na to yan. Anib kau ahinang bukon na piyangdaakan sinagama. Yan. Ini in discussion na to. Muna-muna in Allah subhanahu wa ta'ala patumtuman kita no ayat niya suratul Baqarah. Ayat hanggatus upat. In ang isintuhan ta Rabbul Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah hangga tus-4. In ayat ini bukun muslimin tiawag. In ayat ini bukun isu-isu tiawag. Siya in tiawag sin ayat ini amuin mga tao naggugulal beriman. Aun hambu kusug nangayo wasihat kan Abdullah kan Ibnu Abbas. Nangasuwo sa long Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ambok ding mga mufassir al-Quran. Pinakamaingat tafsir. Mufassir Quran. Nangasubo siya long niya unulong yung kawasihat muka ko. Nangasubo ng bukusog. Long Ibnu Abbas radiyallahu anhu. إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فعير سمعك لون يا بانكو مكرونغو كبتنgan ayat sin Allah Ta'ala bangkilun halom sin Quran يا أيها الذين آمنوا فعير سمعك para yawa impang dungugmo panaing hugkaw marayaw sawab long Ibnu Abbas khairun yu'mar bihi khairun yu'mar anhu wa syarrun yunha anhu sawab longnya hakabtangan ini ayat ini tiawag ko sinallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aun dua perkala maksud sinallahu ta'ala kaimu uni perkala ya longnya khairun yu'mar bihi aun longnya karayawan duhun idaak ipangdaak sinallahu ta'ala atawakan aun hinang duun karayawan mabayanya ipahati iwan hipanghindu kato long Ibnu Abbas au syarrun yun'a anhu atawakan longnya aun dain duun kangian aun doon mangi paaniwan iwan patangkisan palayuan katus na Allah Ta'ala. So ayat ini di kaingatan na to bang simbunal beriman. Dasinagi ko bang aun kabtangan din di magkugdan iwan sing kabayaan mo mamuasa ko elamud ko. Aku magmana sadya. Muna-muna inang sara Allah Ta'ala
Piatarang sin Rasul, piasa wasin kaulamaan. In kami timawang sadya, nagpahati, iwan nagpa, sawaray sab kaniyo. Okay. In ayat ini, in tiyawag din li beriman. Bangsa pama halaw sin ayat ini, hapyang langan ini, nakatangkis kita niyo, nakahanib kita niyo, bistaha imbaran mo, lamod ko rin ha mga beriman. Unang Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Yarin patumtum sinallahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, o kamu mga beriman. Beriman ha? La taqulu ra'ina, ayaw ba kamu magkabtangan singkabtangan ra'ina? Uning ra'ina. Ingkabtangan ra'ina, bang siya maun pabahasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in maksudnya sin ra'ina long ni ya Rasulullah agak-agak kawa kamu. Baita iwa kami, suy-suy kami ya Rasulullah, amuin kaingatan namu. Amunya tim maksud. So ayat ini, hawaktu ini timurun, hawaktu ayat ini timurun, asawab sin hambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh, maka ingat siya magbahasa sin Yahudi. Awayroon pa, in ayat ini timurun, pag-usalon sin mga sahabat, bang sila magsuk parasul. Sa hawak tuman timurun ayat ini, nahinang nasawab ng langay ng Allah Ta'ala, nahinang nasawab, piaturun ayat ini sawab may taon din doon kabtangan magsibo, iban sindu kaing agama. Aun magsibo, iban sindu kaing agama. Uni magsibo duwaing agama. Sawat ingkabtangan sinraina harukaing agama, kabtangan pangujung-ujo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kabtangan pangujung-ujo harasul. So timurun ayat sinallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, o kamu mga beriman, ayaw kamu magpamong sinra'ina, wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Sabang kamu mamung, umalup kamu para Rasul sallallahu alaihi wasallam, impamung nyo, ya Rasulullah unzurna, ya Rasulullah patarang apa kamu. Suriha ini, aun pianglangan ka tutanusin akama. Kabalikanku bang aun kabtangan dan di gumwa hukuman, di mag-atap, iwan sin kawayan sin ikaw, iwan sin aku, mamuas ako perkala. Uno ikabtangan ini, piaan iwan ka. Panagdaan, piaan iwan ka to, halima perkala. Bangin lima perkala ini, kiaan iwan na to. Lima perkara ini katangkisan na to, bistaha imbaranmu, lamud ka rin ha mga beriman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Unin agisin, unuin lima perkara ini. Paaniban ka to.
Panagnaan paaniban kato, sinsyara sinallahu ta'ala nasabot na tafsir Ibn Kathir. Panagnan di paaniban kato sinagama akwal. Ayaw tuod kamo magsingod. Sim mga kabtangan, sim mga dugaing agama Yahudi, iban sin Nasara, iban Kurustiyan. Kabtangan amo ini kapag syirik niyo pa Allah. Biarin dagus. In kabtangan ini, aun masul in mga Yahudi, magpamong silalong niya Ihuzair ibnullah. Ihuzair long niya anak sintuhan. Bang pagkarungukan sinallahu ta'ala yung kabtangan ini ahad magkagisi-gisi impitong lapis langit. Sawapin Allah ta'ala matarang wayrun anak, way piyag anak, iwan di mag-anak. Ini patumtum sinallahu ta'ala. Kabtangan ini si mga Yahudi. Damikian kabtangan si mga Nasara. Laong niya kabtangan pa si mga Nasara, iisa long niya, ibnu anak long niya sintuhan. Anak ki Maryam sa inama long niya Tuhan. Mangkarunguan sinallahu ta'ala akad masipak in langit sindugal ang mga tao magsisirik dahin. Ini kabtangan ikakufur. Aun pamasul din katutaniyo. Actually, bang takawaon, aming kabtangan nag-uso biyaon, kita nyo ni matakiba, kita nyo maningod-singod bangong gumawa bago kabtangan. Actually, depende niya. Sa suway intiap-tiap ng kato, di kita nyo mabiyak sa maningod-singod na parkala aun-aun gumawa bago. Biyaon agad magkabiswintay nga ko, ing kamatawrang kabtangan sin ikaw, iwan sin ako, uno, sana all. Innakaw nagimwa in lodi, simingod na kita nyo lodi. Gimwa in werpa, in power, simingod na kita nyo. Biyaw na unisab gimwa, sana all, simingod na kita nyo. Uway tumakina tumaningod-singod. Actually, malingkating kabtangan, sana all. Sabang ba, pindaon na tunay kabtangan, inangon, sala all, sambayang katahan. Insana inangon sala. Sabang makontrol, ayaw nakita nyo maningod-singod simparkala yan. Diba? Basi sambat, kumataki kita niyo. Sana all. Actually, we have to sala. Okay, way sala, sa aunu tatukyawa in kabtangan, iban aunu tasingod, kabtangan sindukay ng agama. Imbahasa Tagalog, imbahasa English, imbahasa Lanang, imbahasa Yakan, hingkatan ini inaghinang Allahu Ta'ala katan bahasa. Sa tangkis kau ha bahasa, ay kapag syirik mo patuhan. Ang kanebya si sambat, suway kita niyo maanib, aparkala ini. Sana all! Yan. Bang makontrol ayaw na. Diba? Sabang makajari, sawab, kingatang kusan bang isinagpaon ako, maluman na kita lumang, sawab yanong kita singkewanan long niya, ikamoy sabi ni, katanin dakon nyo, katanin langon nyo, bialong niya, KJ, killjoy kamo, KJ. Allah, kita mo? Ini problema kato. Ang kanabang makontrol, igon na to na imparkala pag sana ulyan. Sa ilakanti na to, salaol, sambayang kata. Okay. Yato kabtangan. Kabtangan intuan taganak, panibun kau. Kabtangan intuan anak ikwan, panibun kau. Kabtangan ikapag kupur mo, panibun ka sinallah. Ikaruan na panibun kita niyo. Basin aki ko bang in lima ini na paragbos na to. Bistahay maran mo, tau pariman ka. Ikali karwa.
af'al, mga kakahinang sindugaing agama. Kakahinang sindugaing agama. Uning kakahinang sindugaing agama. Ingkamasan na to na kauna. Bang makakita kafir, mangigig. Kaya ito ni mangigig, galatan sila. Magbungsuhangin dugal nila. Magdugal sila. Ingkamasan na kauna. Biyaon ka to tanyo bang makakita kafir bukon na mangigig sa uno, magkilig-kilig. Allahu Akbar. Magkilig kita niyo bang makakita kafir sa ukat yawnin durug, sa ukat yawnin hansam, ilingkat. Magkilig-kilig kita niyo. Impiag kilig-kiligan mo piyang laatan sin Allah. Impiag kilig-kiligan mo lianat sin Tuhan. Sa ini kau nagkilig-kilig ko Muslim. Aun pamasul bang makakari inaltis tayo dunia. Di na kasauhan, di na kaunahan. Dumugtol, iban lumungtuad maun, dumamaguno, magpatta. Allahu Akbar. Kita mo. Dahil niya, Bakalalong kuing kamasan na kau na mangigig mang makita kafir. Hazaman tabi ang makita kafir, magkilig-kilig. Subhanallah. Nakapakay ni Muslim. Ipawagbog sinakap. Damig ka na jaman na to ini, mataod na guwahin ang piyagsinguran na to. Muna-muna biya sinagi ko, mamuas ako ha, bangaon kaptangan di magkugda ni wasing kawayaan na to. Sa inini kamu imagganta tumaymiwan sindi, ituan naufil magbaita sadya bukom magtutumbas. In kami kaguruan magpasampay sadya bukom kami magpasunsul ka iwan narka. Kamu na kumini magganta tumayma, ini kamatarong kato jimato, biyarin dagbus. Inna kauna kamaasan na to, imagtiyaon haray. Ha? Makuyag kita niyo magtiyaon haray na kauna. Happy moment, diwan happy ending kuno. Happy wedding. Insarap si magtiyaw na bay. Inway badyo bago. Makaatin maun lumurok. Ha, pagtiyawn. Damik yan. Inkyara yaw isa ba hotel? Wayroon na problema mo. Si pag-ukaslay. Amusaning kialisyo na to na magtiyaw na bay. Muna-muna bang kita habay magtiyaon bukun at kakaun in kaunon. Sambil mga lay. May inyunukaw na nagkalawan ng mga Duralex. Yung mga kasuru-suruan, mapulakkan at magtumari. So ang kanaon na pagtiyaw na hotel. Sa problema rin, nauman ipagtiyaw na hotel, kaya tinggalan na to'y sunnat sinakama. Impagtiyaw na hotel, way kita nuliang. Saan hinang kaya singuran natin, hinang si mga kafir. In kami kaguruan, imbaytun sadya. Waila mudda mo simparkala program sa wabi kami pahatihon. Sa inlabi maraw bang kami pahatihon sim program maingat na mo si suyod. Bangunin patot hinangon. Uno impiang langan na hotel.
Impiang langan na hotel muna. Ini, depende ka no tumayma. Di magkaig ka tutan nyo impag-march. Marching. Impangati tayo ni mag-march, mga mag-graduate siya dyan. Sa tampil tayo magtiyaw, mag-march na. Mapit na kuman-manaw. Ako wallahi ladim. Awak to ako narak miyanaw, agad wala timo inluha ko sa impangatayan ko, agad magkagisi-gisi. Kasi way kalabayan kurugaing. Impangasumo, may tayo ni nagkahinang na timbiya ini. Pasal kapag ahiyan kita niyo, bukon kita ni maginang sim program, ingkamatora maginang aming mga kafir, bantut pa. Subhanallah. Pag ahiyan kita niyo maginang program a hotel, yaon ni mag-march, dugaing pa'y magbutang sponsored. Ini paningod-singod na. Imag-Quran bere lamura. Subhanallah. Di na maikato. Ikahanap pangasto. Wala sa ito problema, tuan. Sa ini pangantin. Pangantin, manaw sila, labi maraw nagambit na, manaw magakad na karwa. Saan na ito magkahinang? Damik yan, aung pamasul magkainang na ito hotel. May taki kasoy-soy. Sawab kasakupan ko. Mga waktu na kami pag-imbayton at agad ako tumangis sa unoon ko, yaon na kao. Ang padim yung malang, magkalo ka mo. Yanong ka-uwe. Magkawa-sponsored. Impangasumo, rin kayo sinu-sponsor din eh. Magibutang ko sponsored. Bisan yung gift niya way roon. Di ba? Inabay, sarap sinabay, pili magtiyaon. Bukod ka. Pagubos ang parun magkahinang, way roon pa natyaon, way panahalal, yaon na nagambit, nagagbay, para lang niya pictorial. Allahumustaan. Uy, wala pa ka muna halalibulin na kaulima. Para lang na pictorial, tay mangod. Sa bagay, ayaw pa isab hindi magulin, nagpictorial, labisan inuwi, nagulin nasal. Sabang makajari, suway ni Wesab after kawinon, at pamagulin magpictorial, way problema, halal na kay mo. Sampayan, way roon pa yato nagpipicture. Subhanallah. Afal kakahinangin ni si mga Yahudi wa si Nasara. Saing ka matawran magtiyaw na makahutil, 100% ka Musliman. Sa pagkita mo sin program, inaginang program, bantot. Bantot! Kuplan na kumita biya ini, induan ko si pag-march, hinduan ko si pagpanaw, di ba manjari, kita'y mag-deal program because ikaw nagbayad. Mali ta rin din, mawaya kita no hinduan, mawaya kita no mawaya kita no pag-ahiyan, sin kita no nagbayad sin hotel. Nalang mutang, ba't may sab kakilanin masin babae? Okay, mutang ta. Ba't kakilanin masin babae? Di ba makajari? Yato na imaw masin babae, iban sin usog, limiling ko daw nahan butangan na sadyangan, di ba pwede biyat to?
Mas madali pa yung biyat doon. Di ba? Sarap. May diba yung feeling? Ang kanig ka mo, kawaway nga na susungon, tiyaunon, bang makajari. Inabay ni na ba? Mag-request ka mo. Sa inkitaway na, inyapas na to, magpabongga. Ang palako nagbongga, ang pananay ng bomba. Pataod na. Sa ini, bebe, ano tumayma? Buko ni rin ka ako. Ak-explain ko sadya. Inagib no kafir. Ang kanda, bang makajari, bang ba makajari, before ka mo mag-program, si pagtiyaon, bang ba dahon yung mag-isuning kaguruan tuhan, unin labi mainanta, amin di kita makalanggar sa rapatuhan, di kita makasimod paruway nga kama. Ampayan di, invite ko na dya kami sa kaliyaw na tuwan na upil, March na kaw. Tumtumun na to. Awak to pagtiyaon, wayroon dugay ng istaring, bang bukon dua pangantin. Misan pa ituan na upilin niya undoon, bukon ako in istaring dua pangantin. Suway sila ikonsentritan na to. Mapit na kuman kita ni Manaw. Alam mo ka, tuwan niya record na mo video, naway ito problema. Sa yung problema, hindi na tumaigba, ininang amin bukon hinang simparkara agama. Kita niyo ba? Impandala di mambat, in-sponsor di mambat, ang pamagnakuran bearer, subhanallah, bantut kata ni maginang program. Masarap pa sa pimpiling na kauna haway, pagdatong simbisita makaon magtoy. Bukon ka. Taripindi ka niya, bukon ako ini nangatakar na amuin. Bukon ako ini nangatakar na longta. Amuin, jagahan ini nang yubukon, ini nagpamuntula dya, inmawaya muntul. Kuno-kuno kamot yaunon, inway pasawa, dami kanin na sumag-asawa. Doon ba kita baugbog, suway, aun baugbog sinakamata? Bisan na kuman siwi-siwi, bisan na kuman biya paukpuk, baka baugbog kita niyo. Sawab di manjari in Muslim singura, maningod-singod, suway Muslim in singuran. Kapin niyo? Af'al, hinang kamatauran kato. Di magkaig. Pagos ang pamikapan mamu biyan, gus, imagmikap pantut pa, ay ya kausog. Ay ko magrida. Wala pa kau nakasyo masawahon mo, kyaw na nakosimbantut kyaw ulinan, ingin paisan sinasawa mo. Imbantut tungkyo mutwaro musog na. Inasawa mo dagbus na unta, pag burak si, pag makeup si bantut may nang kura. Pag usmayad ko pilangay, bantut ni mag-makeup, kauli na ni pito hanggaw, ta simbaran sinasawa mo, ikaw asusungon ba na niya, way pa kaw na kauli, magrida-kaw. Ang kanday mo pagpamakeup, pasin mga bantuk, usog na yan. Ayarin aurat simbahan sinasawa mo. Allahu Akbar. Suway kumayad. Ay kumagrida uli ng simbantut, may kapan kaginisan, usog na yan. Ikaw ay pagkaw nakaulin, yunan nakaw. Di bang sakit? It's really hurt. Kita anong mga tayo mangut. Af'al, inin hinang, bang ba makajarigon na tunay parkala ini? Amin, simple lang ba? Basin one time ang tiyaon ko, maybe mga 3 years na limabay. Police! Imanuptod ka ako hima nagbiting. Long yatuan na feel, mabaya ako, tiyaunon, amin di ako makalanggal sa rapatuhan. Nalang ko biya ini, iyon tayo ni sponsored, iyon tayong Quran barrel, iyon tayong biya ini, pag-usin ni, inasawa mo hinangan tadya baybay halawm, tiyaunon, ang pagkamu mau magtipata si stage, patawa ka na wa, nakamu tako nyo, nakamu nagambit karwa,
Sa buhos na kamuyalal, bukon pagwasimbaway, hasu-hasuhan pa. Allah! Ipas da kula, mataon sinagkaupas. Yung suralimang gatos mo, yung sinantong gatos mo sa kalipagapto sinuiding, susudutang inusog. Bongga! Ay, sakali bomba, susudutang. Mukula ko nagagiya, explain ko sa Jay, may mapos para kala ka niyo. Pero lamot ko si Sara. Kanabang makajari. Igon na to na ba niyaon? Na, ininang na to rito unahan, but inangan na jangan. Adi in pato, pamilya simbabae, so pama. In palawa, pamilya sinusog. Yanon snadyasin. Sinhosyaon, sinimsi. Law nga tuan nyari ima simbabay yadji kuan, ima sinusugyari kuan, kakilahan magtoy. Tayong kita ri, yato pa nagmamarch, exhibition na kuman mapit ni Pahadji, mapit ni Auntie Adji, mapit ni, oy, mapit pa rin nga hula. Malimo pa rin nga hula, mapit pa rin nga mapit. Ganita na mablim. Dipindihan ka niyo, dipindi. Ay, kamu dumungal ka ako, ha? Ako explain ko sa dyan, mawaya tumayma. Afal, hinang! Hinang inikatan pangati na to, hinang na to ibadat. Hinang inakasingot kita no paruway nga kama. Nakapakain ni sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakapakain ni pamagbuksin kamaasan na to. Diba? Yan. Hikaruan niya. Ikato, di pasinguran. Ikato niya. Ayad. Anib kamu simpag celebrate nila. Celebrate. Uli celebrate yan. Mataod na yung katutaniw nagbabagay iba sin kurustiyan. In Christian, bang dumatong inailaya, di maglamod ka to. Sawap impangatod sin mga, dugay nga mapangatod sin Yahudi, pangatod sin Nasara, bang limamod ka to taniyo sin parkalayaon, limamod na gailaya, malago do sa kanila. Malago do sa kanila in lumamod kau parkala pag in lumamod in dugay nga ka mapaselebrate sin Muslim. Biadin na wala in Muslim lumamod pag celebrate sin dugay nga ka. Ayaw pa tuwan. Ayaw pa. In lumamod na ko mag-celebrate, aon masulbisan sa dyan mag-greet ka Merry Christmas. Yang lang na sinakama. Sa wabuko niyong lamod ta. Malago yun kanila. Malago. Suway kita umanib simparkala yan. Mag-greet. Nakapakay ni in Muslim. Magdaratong na isabi New Year. Yakakitaan mo na isabi mo na maslamang sibunal Muslim. Di maglamod. In Christian ni magpupuasa. In Christian ni maghailaya. Pasal pangatod nila malagudo sa agama nila. Biadin nawa in Muslim. Biadin na. Allahu musta'an. Law ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sahabat sin Rasul pilihan, ihdaru ala a'yadihim fi a'da'illah. Law ni Umar ibn al-Khattab, anibba kamu, halli kamu, tangkis kamu, layo kamu, dengha mga uno, dengha mga kuntara sin Allah ta'ala pag-celebrate nila. Kita no tayo mangod.
Well, hamot ko yun, ha? Explain ko sa dyan, pialo ako dyan, kamurak man magganta. Dasi sambat, ay kamu dumukalabiak kamu magpatumtum, kamura ni magtayma. In kami, bangupama nagbingit, nagulog sa dyan kami simbingit, kami magganta, tumindok iban sindi. Tamo? Magsabot pa sinapin New Year, mag-celebrate. Ayaw pa'y mag-celebrate ka, aon masuling ka, tumakad. Magbutang mga kakao, di ba pagyan, pagpasudlong nga rijiki. Uy, ang katahon ng pakaw makatali, suran to rijiki. Magbutang si mga prutas, biyo ning katan, uno ning kakita na TV, agaron, pasabang matawad kuno prutas, mall prutas, mall blazings. Ubus na kaya dalawa sintuan ng rijiki mo. Ikaw ra kumani maglawag. Maka mo. Sahi. New Year. Allahu Akbar. Maganda kita niyo sa mga ilayaw ay roon. Gadi kiwero nagat panghalangan na to. Suway kita no umanib. Damikan mo kung payong parkalayaon. Mataon pa hinang di na tumagkaig sa milpabiyaon. Maas bata. Di magkaig ka tutanin uno. Happy birthday. Okay. Long mukan mo sabsa niya. Ina ako nag-celebrate ako simpagkabata ko. Okay, asumun takaw. Okay na. Agaron taway sala. Okay. Asumun takaw, isimpuhunan si nag-birthday. Asumun takaw. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pag-birthday. Panginoon ba sinanga may pag-birthday? Sa nila may kato, biyawang buk iniging birthday ng Eid Milad. Yarabik sadya. Maya naman mag-greet kami Facebook. Pangmanimbaran mo kung kaurida. Kukan pa ka, inumul mo. Iitong na inumul mo, ha? Biya ka siniyan, uy, maray na ka manay ko diya dun niya, ha? Tima, limiw na ka rin nga makalindar. Sarinan may ikato. Ilaman hadahallah, malayin ka ni sinidayat ang pianduan. So ayan, igon natin parkalayan, ipakita na to, sinombogbog na to, sinakama na to. Gasinagi kung hari mo kabogbugan ni maslag, bisan na kuman manahot, hari mo kabogbugan ni manahot, bisan na kuman biya paupuk, makabogbog ko sinakama mo. Diba? Kasi ibadat yung pangatod nila si pag-birthday. Away problema ka ito ini. Kaya kita na to dara na TV. Ay lang nga, bisap may sablongin sila nag-birthday biya ini. Ang karabya si sambat ko, ingkamasan na to na kauna bang makita kafir mangigkig, biyawang ka to magkilig-kilig. Nawakon na kaw kamasan, kabataan na kaw. Pating kamasan di magbe-birthday. Pag usmangalo kaw, bang sabuton kamasan mo, sa ikaw tili malanggal, naningod-singod ko sininang simbo kung Panginoon kamasan mo. Pang ikaw, ako adi ko na kayo mga kaano ako piyaganak, o masol, sa de pa nakalakihan ta kasi mag-apply ko, magkako ID, magkako kalagan tato, sabi kong kalagay, mag-celebrate ka. Hato na, subhanallah, matemod, maunit, bakit ano last topic na to, ni'mat asubun ka to sintuan, pilay numol na to ininausal na turaba. Kita mo. Hatun na tumamaraw, inaga may Islam, sampul na inukumanoy, kita nuyawam. Kita kaway pamagbog sinabok sahabat sin Rasul, inhali nila sumingod. Sa'ad ibn Mu'adh, ang waktu katurun
sin ayat, ya ayyuhalladhina amanu, biasa na to kaya na, ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. Awak ko katurun ayat, katawan sa si mga Yahudi. Pagkatawan sa si mga Yahudi, pagkatawa si mga Yahudi kaniya, uning sabab, si mo, isadib ng madro, may taka mo katawawon. Long ebyak ka mo nang udyong-udyo rasul na mo. Unin aki, long si mga Yahudi, bukun kalong niya, inkamulong niya, namong kamo sinraina. Pasanraina kanila, pangudyong-udyo. Amo na sawab katurun sinayat. Ang paiman yung Sa'd ibn Mu'adh. Ida sami'tu ahadu minkum. Wangaon hambuk din kanyo karungungan ko magkaptangan simbihan. Kal na pangudyong-udyo pa nga manamo. Para sunamo, tangsuan kimbatang liog nyo lang yung Sa'd ibn Mu'adh. Tanda simpamupog nila sinakama. Halin nila sumingod. Allahu Akbar. Kita nyo biyaon. Di na may ginapimansari. Di na may ginanibulsari. Di na may inuno pa yan. In Mother's Day. In Father's Day. Ini may problema ka to. Masubkita naman ingod-singod. In pag I love you pa ina. Bukun sa Diyas may Mother's Day. Alam mo, way sala, okay, way sala. Kasumun takaw, how no timag na? Alam mo na nga kafir, so simingod ka. Diba? Tay mangod. Hali ka mga iyad, ang mga aming mga pag-celebrate nila. Happy Valentine's! Way tumaod. Mataw tipil na ito inilong tungod pa kama. Subhanallah. Mataw ito hinang. Mataw. Allahu Akbar. Mataw magkalanggal na ito. Alhamdulillah umakaw laman na ito magpatarang simparkala biya ini. Uno pa, ikaw pat. Ibadat. Biya si mga pag-ibadat, si mga Yahud, si Nasara. Na inibadat nila, mga Yahud, siyuko nila yung Sabto. In Nasara, siyukon Ahad. Ang pa mga ibadat pag ginangon nila. Mataod. Dami kalas, paniban ka at sinaka maripasinguran. Malbas. Pagtamong. Na, di kita niyo. Pari kita niyo. Ini inkamatauran din katutan niyo. Luwalawi na, akawayhan na ko. Luwalawi na, akawayhan na to. Ay kutod simingod simpagtamong sindugay nga agama. Impagtamong sindugay nga agama, short tanod, short kakana. Nabalin tanod, ay nabalin jawom, nabugting tanod. Gigi mo ay ng tunga, tatampo ng tunga, ay kutod sumingod. Lain kita rugain. Ibang pagyan, uso na wabiyaon. Dinasalong nga maakatin na kaunay ba simbiyaon, rugain na. Korek sa rin kayo mo. Sa diresab mapinday sarasin Allah, talabangoy na kauna mura. Asal takaw baitaan. Ingkamasan na to na kauna. Ha? Ikamasan na ito na kauna, bang maumpirit na mongon, tayon nila. Tayon. Manuso sila magkita pirit. Nabiyaong kato.
Bangaon bukom pirit, pantalon piriton. Mas maun ko pa kisisimol, maun ko pa SM, maun ko pa gateway, maun ko pa southway, maun ko pa parkala ini. Amo patuanin mahal ka, amo pa yung mga pirit, pantalon. Pirit pantalon. Subhanallah. Ang pagkabayhan na to, bang manaw tampunan imbawag, tumampalin daghal, tampanin daghal, tumampalin ingot. Pagus bang aturon ang paimian bastos, nakukunsan bastos, sa ikaw inang pabastos. Ay kutod simingod simpanabong nila. Sawat ingkamasan na tunakaw na banggo mo halom simbay, tamunan magtoy mga u. Tamunan. Tabunan nila magtuin nila. Ingkamasan na tubanggi mo halom simbay, masipog sila kakitanin buhok. Ang pabiyaon kato, masipog tuwan di kakitanin buhok sing kato biyaon. In karya salay nagtuturong igon, ipasyagi pa, iwan pagyan, look at my hair. Subhanallah. Matawtod problema ka, matawtod langgal sana nagkahinang na to ini. Matawd. Diba? Subhanallah. Matawd tinagkahinang na to ini. Di na to pagkasayuan. Impagaki ka masul katinggalan na to na. Sa iyong pag-birthday, si-celebrate na to, inkapir bang mag-birthday. At sadya mga cake nila, spaghetti, Hawaii, ang pa'y Muslim, habukutil, padjakon. Dami kanin tamungon, siksira kuman, Allahu Akbar, nakapakain ng binsing kamasan na to. Nakapakain na imbin sinakaman na to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyagluko ligad bang man kita nyo kahidayatan. Makapandu paran mabuntol. Kapakain na. Mga karong sa jahasyara, di to jarihon imbabai magpantalon. Uning sawab. Sawab bang imbabai nagpantalon, meeting impantalon habaran sin ship, mag-ship imbaran nila. Na inusog, dawang way mata ang paniumatod. Damikyan ikaw taga-asawa ay kutod magrida, kakitaan inaurat sinasawa mo. Kitaan niyo ba? Hasawa mo yung sunan mo pila milyon. Sawab sila sa mukha niya, kita min sipap, kita min dayaw, kita min palangay, kaya mo hangkaw, yung suran mo bisan pilasin, hatas mo piyang utangan, sawab sila sa mo, sa kaliyaw na halawman mo, di mo bisan makontrolin tamungon. Di mo makontrol. In tamungon kita niyo wa. Kakita mo ro na Saudi, iban turong, iban nabaya. Pag-uwi na nga Saudi, hatas plin, paigon na yung turong. Iban pag yan, limaya nakita mo kung nakita Saudi. Asumunta ka, intuhan sin Saudi, iban sintuhan sin Philippine. Dungaing? Yung pas mo pila yun, nag-sacrifice ka, nagabaya ka, nagturong ka. Pag uspagi maripapinas, balik sa dati. Iban pag yan mo, it's show time. Problema rakula. Wala nyo kingatan ng babae. Buhok sadya inipakita sim babae. Habukun niya kamahram mamaray na isudya narka. Iyadan billah. Biyanin in everybody. Ang kandaway na sangingi bana. Hamin bantu
bantugon ng imbaran sinasawa niya nga, look at my wife, look at my body. So, haturawan lang yung body sinasawa ko. It's a body Coca, she's a body Coca-Cola. Pagbansag mo yung imbaran sinasawa mo, pagbantog mo. Banggi mo ay nasawa mo, wayron pusot, wayron tiyang pa rin aurat, di mo halom simbay, hampanakatod katanin tao, masakit hawaran mo. May tadi masakit. Ikaw kuno, asawa mo, aturong sin tao. Taas bawa, ay mo sila blima, may tamaatod inasawa mo. Sa imblimon mo, baran mo, sawab, wala mo piyusot maraw. Wala mo piyagtamong maraw. Sawabang mo yung piyusot maraw, piyagtamo mo, piyagturo mo, piyagabaya mo. Hari na kagaw sa magabaya, bang man tamongon niya, ibang palda niya, hindi ka kita ni naurat niya. Tawang yan imatod ing kausugan, masakit san kay mulong niya pagtabya da kumambi along nga pagtripan yung nasawa ko. Ay mo blimay makaatod, blimay baram mo sawab, wala mo piyusot maraw. Pagagyan ko sinasawa mo, di mo malang, impagtamong niya, ipagbantog mo pa yung tabya da kuman yung biya na bulitik. Pagbantog na to, bukong masakit ka to, yung sura mo pila milyon, sawab sila sa mukha niya, imbunal mala sa asawa, pariyalaw ning tamungon, pariyalaw ning pag-ibada, tasupaya, ing pag-asupayaw no, aun forever no, adlaw akhirat. Sari, matawad ka musliman ta, dira magkagipagpantalon, impagabayaw, masumang udyong-udyo pakita no, nagdinikab, imang pagyan mapaso, mapasok kay luwang magabaya anyway ni natumtumamaslawiin pasuin lom simnarka. Yadan billah. Yato kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In 5 perkala inibang natukyan iban, bistahay baran mo. Tau ko sulga. Dalam mo katon nagabaya ko. Pantalon impalaw mabayan pa wa manjari. Yes. There's no problem. It's not a problem. Buko na to problema. Nagpantalon ka pamuyabayan. Sabag ko nagpantalon sadya. Ibang badyo mo haupo. Allahu musta'an. Ya ka muslimat. Tumtuma kami matawad halom sinarka. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanak ni Fatima iyan ya Fatima. Ang kininap sa kiminan nar. Ya ka Fatima. Hau na to dimbaran mo halom sinar ka. Sabing kamato na halom sinar ka. Kamu kawabayhan submita. Imbabayi buhok sa dyan pakita ikasunanar ka. Mayta, wajib tuhan imagtahon. Uy nagis na Allah ta'ala. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yuddinna alayhinna min jalabibihinna. Rasul mismo iyan, ya kamu ka nabi, ako nabi. Da kanin ka pamungan hama kasawan nyo, kana kanyo kaway hamanga bariman babay. Sinda ako nung magtamong tampanan nila yung aurat nila. Biyayaw ka to. Muslim. Mapit pa rin harugay ng agama. Muslim. Sexy pa rin harugay ng agama. Kuyagan niya nung body Coca-Cola. Adlaw akhirat, atumtuma. Kukuna ko body Coca-Cola, body drum na kao. Pila na rawin naglilingkat-lingkat, pag-awot pa, bang lumasway ra, pila rin mul naturiha dun niya. Mamaida kita niyo. Ang kanaing kamuroon ng ha-Saudi, in kamuroon na kapangadyang kamo Saudi, nabiyaksa na kamo nagabaya, continue na. Tsaka usan nyo nga din doon nagabaya, may tadi ha Pilipinas di. Unin piyagbidan, mabuha kawarab, mabukon ka na sintuan. Allahu musta'an. Tamungon, yakaw ba na? Alikaw, magbi tamungon hasawa mo. Ibot,
ay kautud magbisin tamungun asa wa muhabukun pangindo sin syara. Habukun pangindo sinakama Islam. Basi sambat ko yung kamasan na kauna bang pirit tayon nila biyaong katubang bukong pirit mo. Iwan pagyanaw ng bukita ko. Laong pinda yapas ko sin iro. Long nga may tatuan. Along ko na pirit yung pantalon mo may talong niya tuan. Batang tipi kaw. Ulong kunin tipi yan. Di mo lang nga kaingatan mo lang ikaw batang tipi. Imbiyain nyo lang nga panamong batang tisi. Ulong kun tisi na lang nga. Impanamong na mo beni gisi-gisi batang tisi. Tau City. Inikaw lang nga batang tipi. Tau po. Long kubigad to. Punal ko lang ko. Biyan tilong kintaw City kanyo. Na intaw City lang ko biya kanyo gisim pantalon. Abya kamulong ko batang TG, ibang batang tipi, tao po, na yung pangatod lang mo simbihan, gisim pagsulukon, tao rupang-rupang. Kita mo? Ang kanda, mga milyas ng Allah subhanahu wa ta'ala, suway kita nyo umanib, iwan tumangkis kita nyo, simparkala, bukun na lamod, hapangindo sin syara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, lima perkala tu kaniban natu in aqwal, in af'al, in a'yad, in ibadat, in malbas, in lima ini bang natu katangkisan sulatan ingan mo iwan singan ko, ikaw iwan sing kami, kita nyo katan, lamud kita no hajumlan simbar iman. Tabang natu katinggalan, muna-muna dasi sambat mga temangud ko kama Islam, mamuasi ako, way lamod ko, sin hukuman na to explain ko sadya. Ay tud ka murumuhal ka ko, bukun ako yato nagpagawa karna nagpersonal, atawakan karna ng jaga-jaga sininan, wallahil azim. Wayron ako ng jaga-jaga sa in ako explain ko sadya, supaya in tiap-tiap ring kato, muwi kita no pahukom manaykod kita ro'y hadunya, wala kita no nakalanggal sara pahadarat sin Allah. Pilaraway ni badat na to ini. Pilaray magkainang na to. Subulit sa jakitan niyo, inluhurlit sa jakitan niyo, biyarin na baha. Ulumanggal pa kita no syara patuan. Katon, mga temon tuwa ka may Islam, tumtumon na to, in kita niyo, di na kita no lumukay rihadun niya. In pagtiyaon, aun haturan. Aun sara sinaka masin pagtiyaon haturan. Ando, bang makajari, bang mara, ayaw kamu mabaya. Pag-akian, sin mga maghihinang programa hotel, sin kamu inagbayad. Suway kamu imaghinang sin program. Supaya impagparkala, pagtiyaon, mahinang sa ibadat sarta, di kita nyo makalamod, ahinang sindukay agama. Kita nyo wendukay agama. Maanib sila, matangkis sila, mahali sila, lumamod sin ikakahinang sin Muslim. Sawab pangatod nila malago dosa, biyadiin nawaha, imbiak kato, lumamod paruwang agama. Mga temon ko agama Islam, mga milyas na Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna, shout out, ang amiyawot kita nulabiyang iwarumini. Sa bisang biyadiin, mga yu ako kamapan kanu bangong kabtangan ko nakakasla, kabtangan ko nakakusog, kabtangan ko uno-uno yato wayroon personalan. Explain ko sadya bang uno impiatarang si mga ulama. Diong duray sam. Ang kaning Rasul sallallahu alaihi wasallam, piatumtuman kita no sin hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith tingkan Ibnu Umar, riwayat tingkan Abu Dawud. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piatumtuman kita no sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahadithnya. Long sin Nabi bu'ithu bayna yadayhi sa'ati bis-sayf. Bu'ithu bayna yadayhi bis-sa'ati bu'ithu bayna yadayhi as-sa'ati bis-sayf hatta yu'bada Allah wahdahu la syarika lah. Inagis Rasul sallallahu alaihi wasallam, piara aku sallallahu taala. Piara aku sallallahu ta'ala mari alamat nasib maray na in kiyamat. Kita niwain Rasul. Piarati marin Rasul pabawagumi piasampayan kita no piahati kita no alamat sim maray na in kiyamat. In dunya tumtuma whether or like it or not,
sumasa na iwin kau sumasa ikaw mamin hadunya. Ay na kau tumakad, ikaw iniwin sin dunya. Bisan kau itumaykod hadunya, bisan kau iwin sin dunya, imahal nga yaong kau na mamugbog sinakamap yang hindo kay mo sin syara. Ang pasyugpatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waju'ila rizki tahta dhilli rubhi. Iwan piapan jari sin Allah Ta'ala, in rejeki ko doon ha, baba lambong simpudang ko. Law sin Rasul. Yaun. Waju'ila sigaru ala man khalafa amri. Dami piapan jari in kahinaan, iban kabinsanaan, manahut maaslag kabinsanaan kahinaan ha mga umat ko. Waju'ila sigaru man khalafa amri. Isyusyu in limanggal sinsara sintuhan. Isyusyu limanggal simpaka sinhinang ko long sin Rasul. Limanggal ko sabin sara sin Rasul sara sin Tuhan. Sara sin Allah sara sin Rasul. Inaginang sara Allah Rasul saja nang paragbus. Isyusyu nang liulak kadahinang kulong sin Rasul. Ibinang kau sinhinang bukum pangindo sinagama, naningon singot kau sindugay ng agama. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinaan kanila, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isyusin simingod sinhinang, hinang amuin bukun lamud agama, bukum panghindo agama Islam, lima mud kalong sin Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isyusin simingod sin kakahinang, sin mga kafir, amin nasabot na to lima kayna, akwal, afal, a'yad, ibarat, malbas, simingod ko sin lima parkala ini, long sin Rasul, bilangan na imbaran mo lamod ko rin ha mga dugay ng agama. Mabaya kita niyo, sinwair undugay magpakasulsul kawang bukun Muslim, ang kana nagdiskasin Yahudi wan sin Nasara, long sin Yahudi kami rin tau sulga, long sin Nasara kami tau sulga, siya magsinra sin Allah Ta'ala, in kamuyan Yahudi wan sin Nasara, wairun tau sulga kanu, imbunal tau sulga amura in mga Muslim, bangman, imugdaning pag-agam. Inshallah. Okay, alhamdulillah, magsyukur kaniyo mga tayo mangod kumilya sa Allah Ta'ala, miyawot kita no palabi ang iwarumini, muna-muna, ando pangayon tutod kanyo, ay kamu dumugal ka ako, bukun ka ako to personalan, ikay sa ikaruan niya, way lamod ko yato nag-inang si Syara, ako explain ko sa kanyo, sa kamu imbaya-baya tumayma. Long sin Allah Ta'ala, man amila salihan falinapsi wa man asaha fa'alayha, isyusin himi ng karayawan tungbas pawaran niya. Damikian isyusin hinang kangian tungbas na pawaran niya. So wayron na san mahinang niyo mga alok ka mga kahuran. Wayra. So bima na kamura imagganta. Intungbasan bangko himi ng sindakan sinakama, ikaw intungbasan. Damikian limayo ko harakan sinakama, ikaw intungbasan. Amin pagyanon hinang hiwaran, muwi na pawaran. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magsyukur kanyo katan. Bangman, yampun maap kita nus na Allah subhanahu wa ta'ala, lumayo kita no hainang bukon na lamod kato tanyo, bangman na tumagbumpaat. Kanyo kako katot katan, magbumpaatin patumtumyat to. Im Muslim, suway ang pamagbog niya kaman niya. Im Muslim, suway makamdos, im pamagbog na sinakama. Im Muslim, suway ni pakita, im kabagbog sim pagka-Muslim niya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan bang pagbarkat ing kawin na to dunya akhirat. Inshallah, biyaon, mabaya ko magpahati, kinsom na in pag-class na to. Kinsom na in class na to online, inshallah subhanahu wa ta'ala, magindo ako, akagaws-gaws na, magindo ako hadith, iban sin tawhid. Isot, aun naman mainang niluto-luto. Bukadis, dua hadith, makakakamu, inshallah subhanahu wa ta'ala, magtagna kita no kinsom, sa suko sin kasinan ko na, iwan invite ko na, a group, sin Darul Ihsan ay bimakna lamud na kamo. Sa suko sin invite ko na Darul Ihsan, kami na group na to, bimana lista na ingan nyo. In sa suko sinway pa na invite, ay bimana wala pa kamo na lista. Kamurah kuma. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magsyukur ang mga damikyan, aun tuod, mag-imbunal niya, magluoy ako ha mga kabataan. Aun simok kako, simat kako tung upat tao. Tuusog hamok babae. Inambok usog, alhamdulillah, yato ko na kaina, yatod, pamahad, sin Imam Ahmad. Arabic,
Islamic Institute. Yaon na apanama. Yatod ko na kain. Alhamdulillah. Aon na naka-sponsored kanya. So, ang patutao, mabaya mga G. Mbaya nila ni mga G, impangati nila ni Tuan Naufil mga rayahan. Banga kudayahan, banga kusinan, di na ako magpahatikan niyo. Sulon ko rin ibadat. Sa, di kakausan ni Tuan Naufil. Ha? Di kakausan ni Tuan Naufil. Sa ini, mawaya ko pampitong takamo. Sin karayawan, imbabaya umampit, sawa pinagi sin rasul. Yahdika rajulan, wahidan khairul laka min humrin ni'am. Hambuk sadya usog di mayaw, kainduan mo, himingat nagbasa Quran. Ikaw inay ng sawab. Habukun na ikaw nagindo, sa ikaw inay ng sawab. Himingat siya nag-Arabic, himingat sinsara sinakama Islam, himingat nagbasa sin Quran, lamod ka simpahala. Sawab ikaw ini-sponsor. Wala ka na inang guru, chance mo may nang guru, sawab bita, inakahat nakapahinang ka guru, habuk sawab ikaw na inang nakatalos siya. Hindi yaw parasaan. Di ba? Pwede mayaw parasaan. Ang kanda, ingka mo biusan arta, biusan sin, chance niyo na. Magmumpa, tinusano dunya akhirat. Babaw nusaha mo, ususa. Sa wabanyan na iginusaron kay mo, uno pa initabang mo. Kasi sometimes simyan ka, banga dyan iabutan sintakasin pa ako, nayang babaw pasin mo, sa wab, anytime yan igon kay mo sintuhan. Ang ka na wala pa inig, ang patubata, ang mukbawa ay dua usog, mabaya kay mga di. Inagi ko, inshallah mga manghud, wayro unik katawang ituan Naufil kanyo arta sa pikilan, kitaong ko yung mga viewers ko. Mabaya tumawang chat ka mo kako, pag-message ka mo, ipakila ko ka no, student ka mo, biyari ni pagsud nila pamahan. Alhamdulillah, mura-muran, makuyag, makakugkuyag inambok tayo manghod, nag-sponsor, diat ko ninambok murid ko, diat ko na harum kaya na, masyala yatod ko na kaya na, way kumuyag pangatayan. Ang taong mabaya maggumpa ating kare inusan na dunya akhirat. Di nyo pa yan ka na naman, buhi pa ka mo. Di nyo pa yan kakitaan, buhi pa kamo. Sabang kamo manay kud na hadunya, kublaan na sadya kamo, sangunan kamo kuruna, mainang kamo tao sarayaw-rayaw adlo kiamat, sawab may taong ti tao na pangadyo ninang sawab kamo in sawab. Masya Allah. Saan siya mag-school? Tumuyo na kita nyo mag-support. Nalamutuan, ang supportan, kuwero nagtuyo. Ay nako mainu-inu. Bang sila wala nagtuyo, imahal nga insin mo, ikhlas piyagtawang mo, bukun ikan nalugi, inalugi sila tiyawang mo. Sa mga kabataan yaw, ni-advisean ko. Ayaw nyo lang ko para ay nyo pasipo ka ituan Naufil. Mag-endorse ka nyo, maglawag sponsor. Pag-usdi ka mo tumalos mga G, bukun kami di makbulbayo, ako lang ko. So inshallah mga taymang imabaya kailo tumawang. Imabaya kailo amuin, magbumpa tinarta ninyo dunya akhirat, yarin kabataan, makakugkug, makatangis-tangis pangatan, pila sa di mag-chat ka ko, amura imayan ko, alam ko, uno pangatod mo kantuan Naufil hindi, big time, ha? Mukha lang mayaman, pero hindi mayaman, kutis mayaman lang, pero hindi mayaman, sa alam ko, ay kamo maso sa mga manghud, bang marayawra, iniyat niyo, pamarayaw katan, inshallah subhanahu wa ta'ala, mataud ukab impangatayan, mabaya, tumawang habya ka niyo. Ayaw pa isa binita supportan, kikita mo na akama. Bisa niyo masulma siya tabi ayaw, sumuport na kaw. Mangman kumayan, tao mamura, man kumayan, tao maraw, na maliit ko. Yawn sa mata-mata na. Inshallah, sumura-murahan, ukab pa impag-enroll si Madrasa Imam Ahmad. Yaon hapanama drive, iwan lamud da akurun. Magindo da akurun bangaw tay. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Lumamud da akurun doon. Chance niyo na, mga tayo mangud kumilyas na Allah ta'ala. Ang karakimo yung pangatan ko kita ko kaya na in-enroll, ineto ko na enroll kailo. Na umingat sila mag-arab, umingat sila sara, asusungon kakitaan mo na sila magnasiyat, kakitaan mo, ay, ando, ako tiyaw ni Inkuan, inaka-sponsor. Diba? Masya Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. Siya tao ta, amin na Imam Ahmad, kinso menjadi pag-enroll, yan na yung page nila, Imam Ahmad Islamic Institute. Yan da, yan Inkuan ni, imabaya pa mag-enroll,
mga kausugan, chat ka mo, kababayan, pagkain ka mo. Indamit kain, mabaya, tumabang, din kakausan niyo. Laumot tuan Naufil, di ko kakausan in 2 years, bisan na kuman 1 year. Tuan Naufil, di ko kakausan in 1 year, bisan na kuman 6 months. Paglamit-lamitan na to, in ibadat, ikaw iwansin ako, imaangot kita nusing karayawa. Kinsum ko nisa, in arta mo, bang bukun arta in tumaykod, ikaw in tumaykod ng arta. Ayaw na kaw tumangad, ikaw in tumaykod arta, unahin arta. Paunahain arta. Sa wapintaw nagtawang paagama, biyasa sa pantun nagkansya. Nagkansya ka, bukun in kansya mo ibadat mo in kansya mo. Dito mo madawhat adlaw akhirat. Uy nagsallahu ta'ala. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Ingkatan sinagasto no kal na sinagama ay nakamahanggaw.